aibobo yamba dito kompeta na ngonja kuma antu beto kiongo market katugua ingu na bako ingu bangweretwe no ntwangwea embea era ngone ni county government dungurwa ngava na mutuma ntwe thingia kitagi gya to kitaka na bigwa ri tukuona kigwakana na ginya ke akikonerengi tukuona ki ko activate wa kinya ke ketha gigakana itukuona ngwere kwendelea batwe turi amiru bartere ruru yembe ito sogere mutuma ntwe thingia nkatho nyingi sana saindi no ntubo utwa kinya PS thaka yetu mwana wetu antubeto kiongo akethwe wasiri wa barabara ito sogere ntubunga nyingi sana na tuko ito mu support na twa mu support mwanka 2027 no ntubo ngwe mbia ira tukone titika tukua kinya batu twenda kuona mantu yangu wese ntwendingiri kulitwa siegwa ke press siegwa mitandaone tukona no ntubara bange bibe na bendi propaganda sio theri bakiara sia mwantu ya bwithio meage tatu ethiri ibaguya kwendelea rwari no tibio nombi itukone bwa ile ngwe kwendelea ile ngwe kulitika Meru ngwende kwendelea bo wapio na ito support au thirikari yetu eterete uketha nibo twambirie na mwito kariu Meru tukithu twembere sana madio twakambita jaku mainge antu beto market ningua ni pongezi kana nkathi mbige sana kiri our excellence ngavana wetu Isaac Mutuma no ntuwa kinya uturakanire ta gikitirakana na naru akiwakana na tike mwenya kingi na itinara mwanka itabithato ndene marketing gwitikia ruare uketha kwina mwangaza ya kutosa kwa marito Patrick Kamai kumakaricho kiongo wandi itukuibwage mutuma ntwethingia tukwana mutuma kwa uongozi thai twitite bwaya na ndene Meru County inathiri itukua mutuma tukwana tureterete na utwamburi na utwangasi na tugwithira manto mengi na nyanjira cietu na bwithitie security sasawa na kinya itabia tu barabara ene bisawa sawa itukuibwage mutuma na mutuma itu tamu mwankarira wakati wake buthira na kinya ndakura 2027 twamwigira mutuma kiongozi rasmi na kiongozi umwe thai tutikwana tutikwa manda butire ndi bitu kwa maendeleo.